Dobrodošli natrag na naš kanal Capital Estate Balkan. Moje ime je Hatice i pozdravljam vas ispred kompanije Capital Estate. Danas se nalazimo u prekrasnom naselju Mahmutlar i danas ću vam predstaviti našu novu ponudu koja se nalazi u Mahmutlaru. Mahmutlar je smješten u Alanji, svega 17 km udaljen od centra Alanje, 10 km istočno od Alanje. Populacija iznosi 15.000 stanovnika zimi, dok 60.000 stanovnika je pretežno naseljeno preko ljeta. Naselje Mahmutlar je udaljeno svega 30 km od aerodroma u Alanji Gazi Paša, dok je udaljen 130 km od aerodroma u Antaliji. Kroz Mahmutlar se proteže veličanstvena planina Taurus kao u pozadini i prekrasni Mediteran kao u prednjem dijelu. Mahmutlar je naselje koje se konstantno razvija, a možete pronaći u njemu sve što vam je potrebno za ugodan život. Veliki izbor restorana, kafića, barova, šopinga, banaka, apoteka, frizera i mnogo drugih sadržaja. A prije nego što vam predstavim našu ponudu, ne zaboravite da lajkate ovaj video, da se pretplatite na naš YouTube kanal i da komentarišete ukoliko budete imali nekih pitanja. I evo nas, naša prva ponuda za danas je ovaj stan sa jednom spavaćom sobom. Hajde da vidimo šta on posjeduje. Ovaj stan je potpuno prazan, a mi vam pomažemo da opremite vaš stan po vašem ukusu. Ono što dođe u ovom stanu jesu kuhinjski i kupatilski elementi. Trenutno se nalazimo u dnevnom boravku i na prvom smo spratu. Iz vašeg dnevnog boravka direktno možete izaći na balkon, tako da stan se nalazi na prvom spratu. Imate lijep pogled na plantažu banana. Ukoliko volite zelenilo, zaista ovaj pogled će vam odmarati oči. Idemo sada da provjerimo kakva je spavaća soba i kupatilo. Trenutno se nalazimo u spavaćoj sobi naše prve ponude. Imate ovdje veliki prozor, tako da je zaista ova spavaća soba lijepo osvjetljena. Čim izađete iz spavaće sobe, odmah sa lijeve strane se nalazi kupatilo. Naša druga ponuda za danas je stan koji se nalazi u istoj zgradi, samo sprat više i ovaj stan je potpuno namješten. Tako da sad možete napraviti neku komparaciju stana u kojem smo bili malo prije, koji je potpuno prazan, i ovaj koji je namješten. Pođimo da vidimo. Odmah kad uđemo ovdje u stan koji je namješten, sa desne strane se nalazi kupatilo, a sa lijeve se nalazi dnevni boravak, dok tačno preko puta mene se nalazi spavaća soba. U ovom stanu nalazi se američka kuhinja koja je potpuno opremljena bijelom tehnikom i kuhinjskim elementima. Tu je i trepezarijski sto i stolice. U dnevnom boravku se nalazi prelijepa zelena garnitura gdje možete provoditi vrijeme sa vašim prijateljima, porodicom. Tu se nalazi i televizija, a moram naglasiti da je stan potpuno opremljen što namještajem, tako i bijelom tehnikom. Također u svakoj sobi se nalazi i klima, tako da ne morate trošiti svoje vrijeme kako bi išli iz salona u salon i kupovali namještaj, jer ovaj stan je potpuno namješten. Iz dnevnog boravka direktno možete izaći na balkon i imati ovaj prelijepi pogled na plantaže banana. Pogledajmo kako je uređena spavaća soba. I spavaća soba je potpuno namještena, od ormara za odjeću, kreveta do stalka za šminkanje.
većina zgrada koje se nalazi u Alanji i ova zgrada također posjeduje mnogo sadržaja. Tu su 2 lifta, tako da ne morate čekati svog susjeda dok se popenje pa da jedan lift stigne dole. Onda imamo ovdje 2 kupatila, sauna i parno kupatilo. Također tu je i teretana gdje možete da vježbate. Ukoliko ste ljubitelji stonog tenisa, imate priliku ovdje da zaigrate svaki dan. A pošto mi ljudi sa Balkana volimo dobro pojest, tu je i područje namijenjeno za roštilj, za piknik, tako da možete ovdje uživati sa prijateljima i porodicom. A dok se vi zabavljate sa prijateljima i objedujete ovdje, vaša djeca se mogu igrati u ovom parku. Ova zgrada ne posjeduje unutrašnji bazen, ali zato tu je vanjski bazen koji radi preko ljeta. Upravo se nalazimo na Barbaros ulici koja je poznata ovdje u Mahmutlaru i nalazi se samo nekih 500 metara od naše današnje ponude. U ovoj ulici možete pronaći apsolutno sve, restorane, kafiće, shopping, sve što vam treba, dok je more, odnosno plaža, udaljena svega 800 metara od naše današnje ponude. I to je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Nadam se da vam se svidjela naša nova ponuda. Ukoliko želite da saznate više informacija o ponudi, o cijenama, slobodno javite se u komentare ili na ove brojeve koje vidite na ekranima. Ne zaboravite da lajkate naš video, da se pretplatite na naš kanal kako bi dobili među prvim naše nove ponude i naravno da se javite ukoliko budete imali nekih pitanja. A ja vas pozdravam iz Alanje.